Đâu đi hổ. Agale, tu ni mission live ba? Maksud zone nan le. Permisi mejo le ba? Mamun si mejo tujuh mejo le jo ba? Iba hu haru ay iba salim to. Ada sera sorong salim ije. Ai male, iba tong maksud tu hulak mau bosong ni. Lu haru wa. Mamun si mejo jo mulai. Ada berbeda dua mu. Daung le. Tang berbeda ya mi. Jadi, ini mau dong. Emang ada jadi jago muna. Dang bajir. Kau na ini male. Mamun si mejo jo anggap pala 207 mulai. Makan hubu selim ton. Nama saya dorong lewat. Mau sinal sih dorong tala ni Ada haru wa. Pokok ni male. Hol 2 hari pele. Oh, pokoknya tahu mejo. Ala ni Nala di tabarul le. Terbaru. Oh lo. Ayah, lu na pisiyon lurong ijam ko. Le. Aka belum malam tabarun do disuruh rumah doko kata. Dang baranya oleh. Ro aka kelur gana amisok ka pabiliku ino maksud le. Jadi di jauh mo jan mo dua borong inon. Asal nang disuruh nama doko kata. Lo mo di dulu dah. Nama tujuh mo jita le. Oh, so di perbelum mo puang. Mau ro le. Ay terbaru sa pe, pagusali ito. Dang na song wow. Wala ni terbaru mga lagi mo ako. Oh, lo medak baranya doko kata le. Baby you know. Oh, 2000 Oh lo. Nga salah beho. Tolong maju le. Asih juram dia le. Baby you know disuruh rumah doko kata le itu baru. Sodok ni perlu mama masuk ko. Lu dah itu baru pada hari ngurani mo. Alam mula po tua. So ini nama jakom. So ini barani. Oh pada hari itu baru ke keluarga do. Ibang barani mo. Tolong maju le. Nasa barani rumah rokon nak kiningon. 2000 pile. 2000 Lagi bitang mo ko 2000. Nasa dari mo lumayan do eh. 2000. Tolong maju le. Ni baby you know disuruh doko kata le. Dang na masalah ilekku. Ho juga pikir jo. Alami nama doha tamo ho. Kola ho. Lau tu jadi kumo depo. Ada yang bisa dihailah dia wanu ni. Iku kusub badolay sa polosan nila yaw. Iku masub badolay. Wala sa kumo nang day. Gabi. Wala asing do mo depo. Mang na may divorce tang masalah. Wala naman doha taro ho. Poli buku sa limu mo. Pero ibra-bray hala kawan non. Erwa amat tensionuan. Jadi tu di mana mang sisok na. Wala di ho. Layon. Sok ni pardongaon, tapi mulu na putu do bayari tu ni layon. Sigaret na polo do bayari. Apala mang ni mung sudi berdua perlu di jabu dalam mabiri ma do kokatan nun. Wah, do nga non merpungu hamin ma tabaru roka keluarga sudi. Erwa ama bawan. Lupa nama doha ta. Semuanya keluarga na do. Pola pidamurum ala ni sedap maju pengalaman di bawan. Aliang gue ikut itu. So ina macam kau na. Wah, yang nana tu di mana ngano pura-pura marasai manu na. Pura-pura muda mau nama waru dok kono kunai. Udah kemarin tiba-tiba dong kerjok udah mungkin. Tu dia dah naik. Le. Ayo maju le. Ada pun sih. Tolong maju le. Dah kena tu sila yon. Dang Sony leku. Apa na pura biramu orang doha ta do. Aka keluarga do. Lu apa na gejang-gejang? Kalau may rumah apa say? Manggil-gilin oleh. Enggak masuk dengan jawi. So dia pada tu akan itu akan isi dari mana jawi. Maaf maka salah aku dah selelungun. Di tahu sedia sonari, badokon, siang dia mah tujuh lemero binggang muse. Awal ni do, bola orang normal. Aku tu lagi nanti, kalau kamu do, so isi. Masuk tu kasono oleh, udah kemana sumita mah mau si. Apa maksud ni? Tong lang atau lau si tengget pilapan. Kadang orang istri ada no, ini mah bibir oleh. Matong baru betong minta maaf ni orang, matong sifat ni ba. Boleh dang mago sekalian, asal nama rotik. Kalau ni betong, nang atong gandok na hata le dang nulahon. Jadi aku yang ngomong situ jauh mulai. Dang bueng anggoy dang terjalawai ba. Ya aku do may ilawan non. Jadi aman no murukin non. Wala yaro berani rumah doko kata belum marpungun kamu tebal. Mall niya haroy. Alam, mapo mau saya selesai. Belum mau teman bergejeng-gejeng. Masa berani lah, ada mungkin. Apa persiau? Bola mal haroy. Dah pun ang nasi mek dengan masalah. Otong ang ibig pila ako do ni. Wala ni maduhata. Pero buku sa ni bay maju. Ibig
Akate tangkam menung si Sony. Buku sele tu dia inna. Seri pun nak menur bedai. Mana bajir jauh menon. Isu kuma amal sumenon. Pada bila udah Sony. Tonton hamba song ni leh. Kamu ngomong jauh. Ini apa hubarannya nama kok kata. Mau selesai. Ini memang memang pertama-tama hidup sana mula. Jadi memang boleh lebih tua. Sekarang ni ba. Sebenarnya Terus suara tu dulu kok. patang subi dia lebih tua. Aku memang tandang nang ini mudo. Hebat Sony ikut labu tu ibu haru. Tolong song ni leh. Sorry lah, sorry. Nak terganggu perjalanan mulai. Pojok. Ay, Beta mulak. mulak pasar ko mulak ko. Mulak ke pangarato. Menjaga orang buru biasa sumar mah biasa ah. Dan dapu tanang noko bulu siri sok pelalak. Beta. Ribuan. Hah? Arang iberi ko ibu roti kaleng? Arang iberi ko roti kaleng? Ribuan. Bang na tengah kosong dua kilo. Parah julau. Arong dibuat pak ucok tampur siau. Se goyang dibuat roti kaleng nih. Ibu susu takar. Makanya beta mulak. Hah? Dibuat roti kaleng gudang. Do susu takar. Mak, solong mau kurun. Jadi buah menokul. Ku tinggal lo mau rebok kosong non. Hah? Malay do biar bui. Hah? Tang potong do wah, ku tinggal lo mah. Baru itu ade. Malian nukur bumi. Ale beta mah, dia bilang daputan nukur pak ucok. Tahan pon. Iya, baru itu ade. Upar dulu bilang binok rebok kebutong. Mang roti kaleng ni. Alan ebe bulu roti kalengin no do susu takari. Ulang ruh atau dia bilang daputan biau be. Tapi selesai tahu so ni. Bersukut nang roti-roti na bukus-bukus ya batur be. Baru nang ate. Baru nang nukune. Adi, baru nang. Beta ma bolang. Lihat jajan ni horboy na. Hatop salah tak. Dia bilang dapat ako no. Hatop dia bilang dapat ako no. 7.000 di cukup jajan di huruf 7.000. Di ibu tu ada nunggu buat jajan. Nama kan beta hatop pon. Lihat tu horboy mi. Hatop pon. Holan ala ni ning mangijar roti kaleng do susu takar. Ikut jajan melihat horbon. Selesa tahu do malang roti kaleng do susu takar. Beta. Jo, ando boleh madu dan non horboi. Lama nutu galung ni ala. Lama nutu saban ni ala. Ni madile jajan na. Uti mi, usak kuy mo jo anu mahuli jajan na. Anu mahuli ni. Gabi hoda pota, dulu pota ko. Itu ate. Horbo. Cukup di ho. Jangan tak tahu, tak bayin na. Tabayin cukup be. 7.000 jajan ni horbo. Nah, 1.000 na. Kan horbo. Nah, 2.000 na nya mga boy. Udah nuda horbo no jajan murah kan. Beta. Kami ding bangijar roti kaleng do. Selesa tahu do, makanya beta.